Eso so minsari wa mkanalo na FM hakwamkela ka nakonako Afrika Wa Vulavula ka mkanalo na FM makombandela ekwashala wona tweet kusuka hali no studio 1 masingito mola kyani elenga kona ntsamena mfuno wa mina eta technique tatana Patrick Shai le kufambeni singo minsari wa mkanalo na FM makwamkela kona ngisela sticho shokonga ko ngisela uri Gauteng eMpumalanga Northwest Limpopo na ukuma audio streaming ya mkanalo na FM.co.za anukun lauta mikensa ngwena ava pet swava va pet kambe namuta a hina nkarhi mana hina nkarhi kokwala ka ku va nkarhi lowu wani a hi wa hina wuna vinyi va wo wu xaviwile lava va commission ya timhaka ta ku tlheriseriwa ka misava ndlela leyo se ta va hi kha hi nyika vona nkarhi kusukusela sweswi ku fika awara yan'we ivi kusuka kona loko hi vuya mahungu ya misava hi bula na tatana orders Ngobeni hi bula na vona laha hi timhaka ta vukorhokeri bya timhaka ta switimela ndilo ngopfungopfu leswi swi landzelela mhangu leyi nga hetelela yi va koho eka masipala wa Phalaborwa la ku vuriwaka leswaku a ku rindzeriwe lori leyi a yi fanele yi ta na xitimela ndilo kusuka a Giyani hi ndlela yaleyo se ivi yi tlha yi fika Phalaborwa yi kuma ku hana mati mayivoma ka se hi ta va kha hi bula na vona xikan'we na MEC wa timhaka ta matshamelo ya vanhu MEC Bioscope Makamu se hi va leswi hi nga ta va hi khomela swo ka nakona ku Afrika Wa Vulavula ka Mavonelo na FM namuntlha nhlekani lowu timhaka ti tele leti a hi ta bula hi toho mingiseri wa mehe un'wana mingiseri ni n'wi rhumele hungu la a ku wa tiva ncini khalanga a Afrika-Dzonga xilo lexi xi nga xi ndlaku ku ni tinyungubyisa hikuva mu Afrika-Dzonga Springboks ntsena mina he mani va ku hi vuxoxeri xipano xi tikombaka ku xi endla yini leswin'wana ku katsa na mfumo a swi tikombi i mingiseri n'wana nga ni rhumela la a ni tivi ku i vula yini loko ku katsa na mfumo a tlha kombisa na timhaka ta ku mfumo lowu wu fike wu kuma swilo swi kha swi famba ivi wu nga swi hleketeleli ka siku ra mundzuku kumbexani ta vutisa na MEC Bioscope Makamu ko himpela na va hleketelangi ra mundzuku hi yo mhaka ku ri na hoyihoyi ya ku hava mati a Joni a va nga swi hleketelangi swa mundzuku hi yo mhaka ku ri na hoyihoyi ya ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana a va nga swi hleketelangi swa mundzuku hi ndlela leyi volovo va ti tshamela va kuma swilo swi ka swi endleka va nga swi tivi ku mundzuku ri tata ivi va nga endli nchumu se hi ta twa sweswo ku swi nga va swi ri na ntiyiso ku fika kwihi kambe lexi nga ni hlamarisa ngopfu ku hela ka vhiki loko ni yingisela MEC wa timhaka ta ku ni nga ta dzeni ka MEC kambe holobye wa timhaka ta gezi loko va vulavula hi timhaka ta ku hikokwalaho ka ku hisa hi yo mhaka hi ri na xiphiqo xa load shedding leswi swi nga khumba xitichi xa gezi xa matimba hi vana a hi khale ngopfu vona holobye va hi byela ku hikokwalaho ka ku titimela hi yo mhaka hi ri na xiphiqo xa ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisa se kahle gezi leri va ta rindla loko ku ri na yini loko ku hisa ra famba loko ku titimela ra famba kumbe ni yo ka ni nga va twi kahle kumbexani sweswo i swa siku rin'wana mingiseri wa Mavonelo FM yi va ni hundza hela loko se ni vuya hi amukela tatana Nkatingi hi twa ku va hi khomele yini namuntlha na ku va hi pfuna kahle ku vito leri va ri tirhisa ngopfu ku leswi mina ni swi vulaku hi swoho ku i commission leyi langutanaka na timhaka ta ku tlherisiwa ka misava ka vinyi mayelana na timhaka ta nawu luwa wu nga simekiwa hi lembe ra 1994 ke sweswo hinkwaswo andaka leswi 13 timinete ntsena ku bela awara ya 12 nakona ku Afrika Wa Vulavula ka Mavonelo na FM makombandlela hi tiri hi rhurhela va commission ya timhaka ta ku tlheriseriwa ka misava ka vinyi ngopfungopfu loko kha ku langutiwa kumbe loko langutiwa ka timhaka ta timfanelo ta vun'winyi bya misava hi ndlela yaleyo lava hi nga ta va kha hi bula na vona i tatana Nkatingi va ka Nkatingi i va ka nkuna ne ni ta twa hi vona sweswo tatana Nkatingi tlhekani mi amukerile ka Mavonelo na FM inhlekani khalanga inhlekani eka vayingiseri va Mavonelo nene na swi tiva ku hetelangi ku phata xivongo xa n'wina na laha kambe va ka Nkatingi va ka nkuna ne Nkatingi i vito ra kokwani kokwana wa bava mara hina hi va ka nkuna va Mavutani va Mavuta yi twile Mavuta yi xongile mi sungula mi ringeta a swi la ku yi swi phata ngopfu no inkomo a hi sunguleni la ka commission leyi mi sukaka ka yona mi vulavula hi timhaka ta ku mina loko ni hlayela na switwa ku ni nga va ni yi pfuvapfuva byela ni vayingiseri mi suka ka commission yi hikokwalaho ka yini mi yelelana namuntlha hi suka eka commission ya timfanelo ta misava leyi vito rin'wana ra komisa va nge i commission ya swikoxo swa misava le hi ta ku hi huma kona le commission leyiwani yi fambisiwa ku hi mucommissioner nkulu loyi nga vula ku Chief Land Claims Commissioner na loko hi ku ya hi nawu section 4 wa ku ya ka Restitution Act
kumbe nawu lowu fambisaka swona leswa swikoxo swa misava. Commission leyi fambisiwa hi chief commissioner yi va yi ri na ti-commissioner ka ti-province hinkwato, kambe sweswi ku sukela hi 2008 matshan'wini ya ku va yi ri na ti-commissioner ka swifundza hinkwaswo. Commissioner loyi a yimelaka swifundza hinkwaswo na yena u va a ri le Pitori, ivi ku va ku ri na ti-administrator kumbe ti-chief directors lomu ka ti-commission. Mara loko hi sungula hi 1994-95 a ku ri na ti-regional land claims commissioner province yin'wana na yin'wana. Se commission yi sunguriwe yi suka ka xinawana lexi hi xi vulaka section 25 subsection 7 ya vumbiwa lebyi bya 1996 108 hi yona yi nga tumbuluxa commission leyiwani leswaku vanhu hinkwavo lava nga tekeriwa timfanelo ta vona endzhaku ka 19 June 1913 va fanele va nghenisa swikoxo. Mi ta tsundzuka leswaku 19 June 1913 i xifunghonkulu xa ku tekeriwa ka vanhu vantima timfanelo ta vona eka timhaka ta misava. Mi ta tsundzuka hi kona loko ku ve na mfumo luwa wa 1910 Union of South Africa, ku vuye ku va na mfumo lowu nga wa manghezi na mabhunu ntsena, vantima va siyiwa handle. Leswo swi nga endliwa leswaku ku va na nhlangano lowu hi nga wu vula South African Native Congress, lowu masiku lama hi vula ku African National Congress hi 1912, ku va wu sungula ku lwisana na leswaku va siyiwe handle. Ivi ehandleni ka sweswi hi 1913 ku endliwa nawu lowu tekelaka vantima misava ya vona, va sala va ri na leswi hi swi vulaka 13%, leswaku xiphemu xintsanana ngopfu xi va ku va vekeriwa swona ku ri vantima va ta sala va tshama eka xona. Hi loko nyimpi yaleyo yi sungurile, se nawu lowu loko ku ve na ku vulavurisana hi 1990 1991 92 93 loko endliwa vumbiwa lebyintshwa, swi tekeriwe enhlokweni leswaku vantima va tekeriwe misava, ku fanele ku va na nawu lowu sukaka ka constitution kumbe vumbiwa laha hi nge i section 25-7. Yi kona section 25 subsection 5 subsection 6 na subsection 7 swi tirhanaka na hihoso swa misava, kambe mina ni ta ni huma eka commission leyi sukaka hi ku ya hi xiyenge xexo lexi ni xi hlayaka. Se i mhaka leyikulu a yi tshamangi yi humelela la South Africa, a yi fani na swa ka health, a yi fani na swa swikolo, a yi fani. I mhaka leyi tirhiwaka ro sungula eka South Africa, hambi leyi nga humelela emisaveni leyin'wana vo Germany vo Australia na kun'wana na kun'wana, kambe la South Africa hi yo sungula. Se ku humelela na ku ka yi nga humeleli swi sungula kwalaho. Hi laha ni nga vulaka swona leswaku hi huma ka commission ya timfanelo ta misava kumbe eka commission leyi tirhanaka na swikoxo swa misava. Se yi tirhisana na land claims court hileswaku yi tirha hi xinawu ngopfu. Loko hina hi tirha timhaka hinkwato loko hi sungula le ku sunguleni, timhaka a hi ku loko hi lavisisa swikoxo hi vula leswaku swa fikelela a swi yisiwa ka land claims court. Leswi loko mi ya languta i commission ya ku va yi tirha, swi fana na ku va hina ku ri hina hi lavisisaka, ivi court a ku ri yona leyi bohaka. Yi lo vuya nawu lowu hundzuluxiwa leswaku hawa loko hi lavisisa na minister wa swa misava i na mfanelo leswaku a nga swi fikelerisa makumu swikoxo leswiwani. Se tiko hinkwaro ri ve na swikoxo leswi ringanaka 80,000, hina va Limpopo hi vi na 7,205 wa swikoxo leswi nga nghena loko vanhu va pfumeleriwa ku nghenisa swikoxo. Se vanhu a va nyikiwe matimba leswaku va fanele va nghenisa swikoxo leswiwani ku nga se fika ti 31 ta December 1998. Se vanhu va vuye va nghenisa swikoxo swa vona laha a ku ri na tiofisi to hambanahambana, yo fana na ofisi ya Limpopo a yi hlangane ya Mpumalanga na ya North West na ya Gauteng, hileswaku leti ta khale Transvaal hinkwato ti ri na ofisi yin'we ePitori le Bailey Street. Se vanhu a va rhumela swikoxo swa vona kwalaha va fila tifomo va rhumela kwalaya. Se loko yi ku 31 ta December vanhu vo tala va nghenseterile swikoxo leswiwani, va tsala tifomo va rhumela. Se i xiyenge xo sungula leswi nge i lodgement of claims, ku nghenisa swikoxo ku va u file fomo yaleyo. I vula ku mina swimanimani kumbe mina hosi swimanimani kumbe swimanimani, loko a swi nga bohi tihosi ntsena, un'wana na un'wana loyi a tivaka ku i siku ri u tekeriwe misava
andaku ka 19 June 1913 a ri na mfanelo ya ku a nghenisa xikoxo xexo. Se munhu va nghenisile swikoxo laha ni nga vula leswaku laha Limpopo hi vile na swikoxo swa ku ringana 7,205. laha andaku ka loko swikoxo swi nghenile hi loko se yi sukile ya ka Mabasha ntirho wu va wu sungurile. Lexi xiphemu xa vumbirhi lexi xa ku endla timhaka leta swikoxo i ku va ku lavisisiwa nyana ku ri himpela swikoxo leswi swa fikelela mpimo wo karhi. Loko hi languta ka nawu waloya ku vekiwe swipimelo swo karhi ku loko hi ku xikoxo xa fikelela ku va ku fikeleriwe yini. Xo sungula hi xi nga xi vula leswaku vanhu va fanele va nghenisa xikoxo hi xilungu leswaku munhu u fanele a logile claim ivi u fanele a yi logerini ku nga se fika ti 31 ta December 1998. Xa vunharhu xikoxo xexo xi fanele xi ri lexi a nga tekeriwa timfanelo teto andaku ka 19 June 1913. Ivi swiya munhu yaloye u fanele a nga rilisiwangi. Ivi swin'wana swo vuleka hi xilungu a ni swi tivi hi Xitsonga hi nga swi vekisa ku yini. A swi ta tsakisa ngopfu loko nguva n'hweti leyi nga n'hweti ya ndhavuko munhu a swi veka kahle. Va ri claim leyi fanele yi nga ri frivolous or vexatious. Leswi swi vulaka nyana katsongo swi tiva ngopfu hi lava va milawu. Swi vulaka leswaku xikoxo xexo xi fanele ku nga ri lexi xa ku karhatisa kumbe ku lwisana na commission. Mu kuma ku munhu u nghenisa xikoxo mara a nga swi tivi ku i xi nghenisela yini. Ta nyika xikombiso munhu a ku u endla xikoxo xa ku suka le Vhembe le xi ze xi ya fika le a Ligwa. Se ma swi vona ku xikoxo xexo munhu a nga swi tivi ku i koxa yini. That's why ku frivolous or vexatious. Swipimelo sweswo loko hi fika hi swi kuma leswi ni nga swi vula ku va u loji i nghenise xikoxo andaku ka 19 June 1913 u xi nghenisi ku nga se fika ti 31 i nghenisi ka claim form swi nga ri frivolous or vexatious u nga rilisiwanga. Hi teka xikoxo xexo hi xi nghenisaka gazette ya mfumo hi tivisa un'wana na un'wana ku ri swimanimani khalanga i na xikoxo ka ndhawu yo karhi kumbe ka purasi yo karhi laha a nga tekeriwa andaku ka 19 June 1913 a tekeriwa hi milawu ya xihlawuhlawu a nga rilisiwangi naswona a ngo va ku lweni na mfumo o va a nghenisa xikoxo hi ku ya hi nawu walowo. Se hi va hi veka ka gazette ku un'wana na un'wana a swi tiva. Loko vanhu va swi tiva ku na lava va fikaka va kanetana na swona ivi va hi rhumela hi va nyika nkarhi wo karhi nkarhi wutsongo lowu hi va nyikaka 30 days kumbe 60 days kumbe 90 days ku va endla swibumabumelo swa vona va seketela xikoxo xexo kumbe va xi sola. Se loko nkarhi walowu wu ze wu hundza hi ya mahlweni na ku lavisisa xikoxo hi ya ka xiphemu xa vunharhu a ni hi te xo sungula ku nghenisa xikoxo ku gazeta. Se hi ya ka ku lavisisa leswi hi nge investigations naswona swi famba hi nawu walowo. Loko u languta leswi swa ku loja xikoxo xi nghena hi section 10.3. Loko u ya ka leswaku gazeta swi ya hi section 11.1 i ya ka leswaku lavisisa swi ya hi section 12. Se hi ya hi lavisisa swikoxo kwihi hi ya ka vanhu lava nga nghenisa xikoxo xo sungula hi la ku twisisa ku va swi twisisa ku hikokwalaho ka yini va endle xikoxo. Se hi fika hi va vutisisa leswi hi xilungu hi swi vulaka oral evidence ku kuma mahungu hi leswi va swi hlamuselaka. Ivi hi ya na le ka ndhawu ya leyi va nge va koxa ka yona hi ya endla leswi swa ku hi famba kwala ndhawini yaleyo vanhu va ta kota ku tsundzuka ku ri a va tshama kwihi leswi hi xilungu hi swi vulaka local inspection. Se mi kuma ku hi fika hi kombela ka vinyi va tindhawu mi kuma kwalomu mapurasini hi va hi va tivisile gazette leyi yi va yi va tivisile. Se hi fika hi langutisisa leswi hi langutisaka swona hi languta marhumbi masira na swin'wana leswi vanhu va swi tsundzukaka ku ri a va dyisa kwihi tihomu a va tshamela kwihi a va kuma kwihi mati a va hlota kwihi. Minkarhi yo tala ka lava va ntima mi kuma ku leswi swi lavisisaka hi leswi swi vulaka ti-informal rights timfanelo leti mi kuma ku ri a ti tsarisiwangi helo. Hi fika hi langutisisa sweswo hi vutalo ivi hi swi tsalatsala wonge hi maphorisanyana hi tsalatsala swi ku taniya hi lavisisa hi tsala hansi hi karhi hi va vutisisa swi teka nkarhi wo leha. Ku suka kona hi ya ka leswi va nge i deeds office hi lava veka ku hinkwaswo leswi swi yelanaka na ku tindhawu leti ti koxiwaka ti tsarisiwaka kona leyi nga kwale ka ndhawu leyi hi nga hansi ka yona. Se a deeds office hi fika hi languta loko ku va na lava va nga na timfanelo leti nga tsarisiwa formal rights lava nga na title deed hi fika hi swi kuma kwalaho. Kambe vo tala ka swikoxo swa hina mi kuma ku swi va swi nga tsarisiwanga mara hi va hi kota ku tiva leswaku purasi leri ri koxiwaka sweswiwani i ra mani
hi kota ku swi tsalatsala hi tlhe hi suka hi ku ri hi ya archival office a Pitori. Archival office hi lava veka ku matimu hinkwawo hi fika hi lavisisa ku purasi leriwani endzhaku ka 19 June ku na matimu ke hi purasi leriwani hi langutisa ku ri leswi swi lavisaka hi kuma mapapila yo tala lama ma vulavulaka hi ndhawu yaleyo leyi ya nga vulavulaka ku a ku tshama va swimanimani ku humeleli yini hi vona leswo khale a mi kuma ku mfumo lowa wa union a wu veka matsalwa yo tala kona laha yi kombisa ku loko ku ri tiko leri mi tshamaka ka rona minkarhi na minkarhi a ku tshama ku tsalatsariwa swin'wana hi swona kumbe ku rhumeriwa hosi swin'wana ku wa susiwa kumbe a wu susiwi swi kutani se hi teka matsalwa ya laha hi tsala report ya hina se loko hi suka kwalaho hi ya na le ka SG Surveyor General hi langutisa ku mapurasi lama ma pimapimiwe njhani loko hi langutisa sweswo ha langutana ku purasi leriwani sweswiwani ri tirha yini hi tlhe hi tlhelela hi vulavurisana na vinyi va mapurasi malamo kumbe lava tshamaka kona hi tsalatsala hinkwaswo loko hi endle report yaleyo hi tsala report ya vumbirhi a ni leyo yo sungula a wu kombisa leswaku xikoxo xa fikelela loko xikoxo xexo hi xi endlile hi tlhela hi endla nongonoko wa vanhu lava va koxaka loko ku ri munti wa ka Khalanga ha tsarisa ku i mani loyi a nga suka ivi mi tsarisa ku i Daniel Khalanga kumbe Baloyi na Nyavani Baloyi hi teka na ku vana va yena va ri va mani hi tsarisa na loko ku ri ndhawu kumbe leyi nga hansi ka hosi hi tsarisa vanhu hinkwavo lavaya i ntirho lowu wo tika swinene ngopfungopfu loko mi kuma ku mi fanele mi lavisisa vanhu lava nga suka hi va 1936 a hi nyika xikombiso ndo nyika hi xikombiso xa xikoxo xa Karavela mi kuma ku va suke hi 1936 na va 1937 na 1938 laha loko mo hi languta 1936 swi endla vo 87 years loko mo swi langutisa kahle se ku langutisa timhaka teto ti tika ngopfu hi ku vanhu lava va nga kona kwalaho van'wana i vakhegulu na vakhalabye a va ha swi tsundzuki kahle se mi kuma ku hi fanele hi vutisa vana va vona na vatukulu va vona ku a swi tshamise ku yini se mi kuma ku loko hi tsari report yaleyo hi tlhe hi cheka loko ku ri luma mapurasini hi cheka ku n'winyi wa purasi i twanana na swona swimhaka leti ta xikoxo kumbe a nga twanani na swona hi va hi tsala kwalaho se endzhaku ka xona mucommissioner wa yi sayina report leyiwani a yi amukela swo endleka a nga yi amukeli a ku a yi fikeleli swikoxo swa kona se loko a yi amukela leswi swi humelelaka hi va hi chekile ku ndhawu liya n'winyi wa purasi loko yi ri ya mfumo vanhu lava tirhisaka ndhawu yaleyo ya purasi va pfumela lava va mfumo ku ndhawu yaleyo yi nyikiwa vanhu lava na hikuva vanhu lava va koxaka va va vekerile ku va tsakela ku va kuma yini endzhaku ka loko va koxile loko ku va lava ku vuyeriwa hi misava loko misava leyi yi ri kona yi ri ya mfumo va kota ku ri va hi tsalela papila ku ri hawa hi tiyimiserile leswaku ri purasi leriwani ri humesa ri ya ka eka vanhu lava loko ku ri munhu ntsena n'wamapurasi wa vula ku hawa mina ni tiyimiserile ku ri papila leri ni ri chavisa mi ta tsundzuka ka constitution section 25.3 yi ri a ku na munhu loyi a nga ta tekeriwa misava ku fana na nkarhi luwa wa xihlawuhlawu a nga rilisiwanga se swi endla leswaku ku burisaniwa se loko n'winyi wa purasi a ku na pfumelelana na swona a nga tekeriwi misava hi xikolokolo nguvu ya Pitori i vulavurisana na yena se mi kuma ku endliwa leswi hi nge evaluation hi yisa munhu loyi a kotaka ku pima swa mapurasi ku ya nga durha mali muni ivi a pima a endla report yaleyo ivi loko swi endlisa sweswo mucommissioner iya a tsala papila a tsalela munhu loyi loko ri nga ri ra mfumo a ku hawa hina hi nga ku nyika timiliyoni tingani kumbe hi nga ku nyika madzana mangani i munhu yaleyo na yena a hlamula kumbe a ala a ku hawa mina ni pfumeli mali yaleyo ivi ku na vulavurisana loko ku u alela makumu hi nawu leswi a swi fanele swi humelela a fane ku tirhisiwa leswi hi nge expropriation kambe loko mi languta leswi nga tshamisekisa hi swona nawu wa expropriation wa 1975 a wu lo tshamiseka ku ya na constitution leswi nga hi swona sweswo a swi hi oloveli vanhu loko va vulavula hawu swa olova waye va nga teki va tirhisa expropriation a yi yelani na nawu lowu nga hi swona na un'wana na un'wana lowu endliwaka sweswo u fanele wu fambelana na vumbiwa se a swi hi oloveli va yile a parliament ku va ringeta va la ku endla na wun'wana wa ku va munhu a nga tekeriwa ku yi tirhisiwa nkani
a swi olovi sweswiwani u tirhisa expropriation. you comment kwalani tatani Katinge ei khale mi kha mi vulavula khale phela ni yo vulavula kan'we ntsena hi mpfhuka hi sungula nongonoko na swi tiva ku xifuva xi kona loko swi ta ka timhaka leti ta timfanelo ta misava na khomixini ya swikoxo swa misava ni lava ku ta ku hi ta famba hi xivutiso se mi kha mi hlamula hi vukongo masini hi ku mi nyikile xifaniso xa laha mi humaka koho na laha mi nga koho se ni lava ku ni mi vutisa hi xivutiso hi xin'we kambe loko hi kume nhlokomhaka ta mahungu leti ti landzelaka hi nomo wa sesi Lilian Hlabangwani na n'we mi nga va mi ri na swivutiso mi nga chavi hi beleni riqingho ka 0860002543 kumbe mi tirhisa mathebula dp@sabc.co.za nangona ku vutisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi va khomixini ya swikoxo swa misava lava hi nge le ku buleni na vona i tatana Nkatingi kambe sweswi i hafu ku bela awara ya 12 hi tweni ku mahungu ya misava ya awara ya 1 ya ta va yimise ku yini a hi amukeleni sesi Lilian Hlabangwani ya sesi Lilian ente hi swiyingiseri Munghana Lonene FM nongonoko ya Afrika Wa Vulavula ntirhi xiphemu lexi nongonoko xi tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi va khomixini ya timhaka ta timfanelo ta misava kumbe khomixini ya swikoxo swa misava hi ndlela leyi hi bula na tatana Nkatingi lava hi nge le ku buleni na vona nhlekani lowu tatana Nkatingi mi hlamuserile xikongomelo xa khomixini leyiwani mi hlamuseri swo tala kambe a hi fambeni ha xin'we la ka swin'wana swa leswi ni vona ku ngeti swi na nkoka ku hi tlhelela ka swona a hi tlheleleni ka tinhlayanhlayo minkarhi ya ku tala ha swi twa ku vulavuriwa hi timhaka ta ku na swikoxo leswi nga le ku endliweni swikoxo leswi swi endliwaka ku fika sweswi hi nga swi hlaya ku swi fika ka nhlayo muni xo sungula ndzi tlhelela ndzhaku nyana leswaku ni vurile leswaku tanihi Limpopo hi kume swi aka leswo swa 80 swa tiko hinkwaro hi kume 7205 se leswi hi nga swi tirha ku fika la hi nge i settlement leswo loko settlement hi fikila swi nga bohi leswaku vanhu va vuyeriwa hi swo karhi i 5982 se loko hi ku swi settled hi la minister kumbe court yi nga boha teka xiboho yi ku hawa swa fikeleriwa la vanhu va fanele va kuma misava lava hi ngete va kume misava leyi va nga yi kuma yi nga mavokweni ya vona i vanhu vo ringana kumbe ti-communities to ringana 845 ivi lava va nga kuma macheleni swikoxo leswi nga kuma macheleni kumbe ti-communities i 4338 ivi loko hi ya hi ka hi langutisisa swi ku taniya ku tlhela ku va na lava va nga tekangiki mali naswona va nga tekangiki misava ivi va endleriwa swo karhi swo fana na tliliniki ku buildiwa tliliniki kumbe va xaveriwa va endleriwa tiyindlu i 317 ivi ku va na leswi hi nge a swi fikeleli nawu lowuwani 353 se loko hi languta hinkwaswo loko hi ku swi settle hi leswi nga sayineriwa se hinkwaswo leswi swi nga hetelela se a hi nga ha tirhana na swona ku ya mahlweni swi herile swi fikelela makumu ndzi settled i 5982 leswi hi nge i finalized leswaku munhu se i dile mali ya kona kumbe misava yena se i le ku yi tirhiseni i 5856 se leswi swi nga leswi hi nga ta ku swi sele amavokweni ku va hi swi tirha swi ya ka settled swi ya ka finalized a ka henhleni ka leya 7205 i 1223 hizo tinhlanhla ta kona teto mi te kahle ngopfu ni la ku ya ku hi languta ka mintlhontlho leyi kumbexani mi nga va ku mi kha mi hlangana na yona ka ku tiyisisa na ku vona leswaku nongonoko lowa n'wini kumbe program leyi ya n'wina leyiwani ya humelela hi nga se fika kwalano a hi tlheleleni ka siku leri ri na nkoka ngopfu ni vona ri tshatshahiwa ngopfu 31 December 1998 yeah 31 ri vula yini 31 December 1998 ni ri khumbile le ku sunguleni lava va nga endla nawu lowu nga sayiniwa hi President Mandela ku nga ti-parliamentarians kumbe va hubyankulu na tiholobye kwale vona a va hleketa leswaku loko yi ku ti 31 December un'wana na un'wana i ta va a swi twile leswaku ku na swikoxo swa misava nkarhini walowo a hi rhendzeleka hi bahungwe na kwala ka Munghana Lonene hi tile hi famba hi ku nghenisa swikoxo se yi te lowu ku ti 31 December
hina xiofisani nyana lexi a xi ri kona laha Schoeman vanhu va fikeleli ni tshame ku fikela ize yi ku 12 o'clock hi ti 31 ta December 1998 vanhu va ka va tisa swikoxo swa vona hi mabokisi swi kutani ivi swi pfala leswi swi vulaka ku ri xikoxo lexi xi nga ta hi vo ti 1 ta January 1999 kumbe xi ta hi 2000 a xa ha tekeriwi enhlokweni xi wela ka leswiya loko hi ya a hi tekeni ha xi kuma kwala exikarhi ka swikoxo hi ve tsalela munhu ku a xi fikeleli hi ku a wu xi nghenisanga ku nga se fika ti 31 ta December 1998 se ni khola ku mi nga endla xivutiso xin'wana kambe swi endli ku vanhu va ngungurheka va gungula mi kuma ku kusukela 1999 ku ze ku ya fika 2014 ndzeni ku 214 va karhi va rila vanhu ku ri hina hi siwe handle a hi nghenisanga swikoxo hi swona leswi ku nga humelela sweswo loko ku nghena mupresidente Zuma va ku vanhu leswi va nga ku rileni va nga va nghenisanga swikoxo a ni vanhu se a va swi vona ku van'wani va kuma mali van'wani va kuma mapurasi hi ku vanhu va ka hina va ku phapara va lava ku nghenisa swikoxo se swi endla leswaku ri administration ya tatani Zuma yi pfula yi endla nawu leswi hi nge i amendment ku tlhela yi pfuxelela ku hi kombela ku mi nghenisa swikoxo nakambe kusuka 2014 ku fika 2019 ivi ku va na khombo ra kona ku na nhlangano wun'wana lowu va nge Nkuzi Development Association kwala province na Legal Resource Center na Lamosa va ku hayi a hi swi twisisi hi mhaka ya ku swikoxo leswi swo sungula swi sehela va tsutsuma va ya ka khoto ya vumbiwa Land Claims Constitutional Court va ku hi kombela ku mi yimisa ku nghenisiwa ka swikoxo leswiwani se vana a va tile hi xitalo swi tele swikoxo swa 2014 a swi yimisiwi swi nga tirhiwi kambe swi ta tirhiwa ka nkarhi wo karhi a swi cukumetiwangi swi kona mabokisini na le ka tikhompyuta kambe a hi tirhani na swona sweswi se 1998 na nkoka wukulukumba ku ri vanhu a va pimeriwile ku nghenisa swikoxo ku nga se fika ti 31 ta December 1998 kuve mintlhontlho yona ke hi yini mi twini mi kha mi vulavula hi timhaka ta ku kumbexana munhu a nga hetelela a endla xikoxo xo ka xi nga twisiseki sweswiya swa ku taniya kambe n'wina tanihi hi khomixini ku vona leswaku ntirho wa n'wehe wa fikelela leswi mi lavaka ku xikongomelo xa woho xa khomixini ya n'wehe mintlhontlho leyi mi hlanganaka na yona hi yini vona va ku na Limpopo na KwaZulu-Natal swin'wana swa swifundza leswi swi khumbekaka ka yin'wana ya mintlhontlho leyi talaka ku va koho leyi fambelanaka na timhaka ta ku tlherisiwa ka misava kumbe ku koxiwa ka misava hi ndlela yeleyo ntlhontlho lowukulu i timhaka ta ku va vanhu va ka hina va nga tivi nkoka wa misava loko ni ku va nga tivi nkoka wa misava i ku loko vanhu va kume misava va ku nyika va ku wena khalanga se hi ku nyike xitandi lexi vanhu va nga lulamelangi ku tirhisa ndhawu yaleyo xo sungula commission ntirho wa yona i ku va yi ku nyika misava wena a wu fanele loko u kume misava i vona ku ri i tirhisa mali i yi kuma kwihi ya ku hluvukisa misava leyo hi ku misava yi na nkoka loko yi hluvukisa loko wo kuma misava yi tshama henhla ka yona i challenge leyi kulukumba swa tika sweswo hi mhaka ku misava yi fanele u endla ku huma swakudya kumbe u aka ka yona yi thola vanhu mintirho se challenge leyikulu i ku vanhu a va swi tivi ku va fanele va endla yini misava leyi va nga yi kuma mu kuma ku ri kusukela kwala va lwa na hi yona misava leyi vandla mi ta kuma ku vanhu va sungula ku lwa va dlayelana ku ri i mani a fanele ku nghena ka komiti swi kutaniya ivi misava leya a yi fumile leyi vanhu a va ri na mintirho a ku dyiwa ku hluvukisiwa mu kuma ku se yo hundzuka marhumbi hi yo challenge leyikulu hi ku ri ma swi tiva ku misava hi yo yi endlaka swakudya se loko ku misava yi tekiwile yi nyikiwa vanhu lava va nga lulamangiki va nga pfuniweki va nga ri ku na vutivi hi yo challenge leyikulu leyi vanhu vo tala va fanele ku va hleketa ku kuma misava ya vona a va fanele va tshama va tilunghisela va sungula ku tihlanganisa na va agriculture va hlanganisa na ti-department tin'wana na tin'wana leti nga va pfunaka hi commission xa yona matitiva commission i ku fika yi bumabumela ku kumani swo karhi ntirho wa wona wu va wu herile se mi kuma ku vanhu va tlhela va vuya ka hina laha hina hi nga ri ku na vutivi hi vurimi
a hi na vutivi ku aka tiyindlu a hi na vutivi ku hi nga va pfuna njhani se i challenge leyikulu yaleyo hi leyikulu leyi nga vulaka ku challenge letin'wana swi kona ti-challenge xin'wana challenge i ku va vanhu loko ku ka ku tirhisiwa swikolo va nghenisiwa hi mhaka ya vusiwana vo tala va tsutsumela ku va fanele va kuma mali loko u yi kumile ekhalanga hambi yo tala ku fika kwihi or ngo fana na n'wana wa suka ya dya na vanhwana swi kutani yi va yi hela hi xihatla a yi pfuni nchumu mali se vanhu va ka hina a va se va na ku tiva nkoka wa misava hikuva misava a yi heli a wu nga yi tsatsamuxi mara a yi heli misava se i challenge leyikulu ku vanhu va ka hina ku hava dyondzo leswi swa ku va tiva nkoka wa misava vanhu va lava macheleni na lava va nga nghenisa swikoxo sweswi swa 2014 swo tala wa swi vona ku vanhu va lava ku kuma tindzhuka teto va ya tiphina swi va swi herile se yin'wana challenge leti to tala ti koho ti-challenge ta ku va lava nga khoma mapurasi mi kuma loko se hi vulavurisana na vona mi kuma ku a va ready va ha lava ku khomelela misava liya a va ti lunghiseli ivi mi kuma ku na milawu ya kona a yi si tshamiseka kahle ku va ku yi nga tirha ku yi va pfuna mara xin'wana i ku challenge yaleyo ni nga yi vula ku ri na loko ku ka wu va kona nkarhi walowo loko wo teka misava yaleyo i kuma ku vanhu a va lulamelangi ku tirhisa misava leya hi ta tikuma hi ri tindlaleni se hi yo challenge leyikulukumba ya ku va tiko ri nga se lulamela ku va yi pfuna vanhu lava va kumaka misava ku ri va ta yi tirhisa njhani yi kota ku yi humesa mintirho yi humesa swakudya hi xo lexi ni nga vulaka hi wo ntlhontlho lowukulukumba walowo ekhalanga Eso so minsero mgana lone femi kumen kombat minete inga seba awara ya ngweteri e burana tatana katingi tsuka aka komishini ya skosho so misava la bangile plena bona e langute katmaka ta gondole rivar fambe ke kufika la banga kona nwatu ba khawula vula su banga vula kabula macheleni mkare kutala ku bana swiphiqo n'wana ku mina ka hina mali ava tisangi mina yi ka hina itangi mali kambe ala ka n'we mi vitana ni ncindana mali ya marhumbi sweswo swa kutaniya se in'wana ya timhaka mingisero mgana lone FM kumbexani nga ku nyika nkarhi wa ku va na u vutisa eka 0860002543 kambe sweswi ni pfumeleli ni sungula ni hundza laha ila hi nga kona mingisero mgana lone FM nakona ku ya Afrika wa vulavula eka haxa ra wona twi ka nhlekani lowu hi rila a Bensto again ku horile namuntlha hi ndlela yaleyo kambe ke hi bulana tatana nkatingi va suka ka komixini ya timhaka ta swikoxo swa misava lava va nga seketela nongonoko lowu ku fika laha ka awara ya n'we seke a ku rhamba na wena mingisero mehe loko ku tshika ku ri na leswi u nga tsakelaka ku va u vutisa eka mhaka leyi hi bulaka ha yona endla tani u vutisa eka 0860002543 hi ndlela leyi swi ta endla leswaku hi kota ku va hi twa ku xivutiso xa wena xi famba xi ya tlhelo rihi hi ndlela leyi tata nkatingi ni mi twi mi kha mi vulavula hi timhaka to vava swinene ngopfungopfu kwala ka timhaka teto ta swikoxo ku kombe ku koxiwa ka misava leyi ivi yi hetelela yi nga ha tirhi kumbe yi nga ha fikeleli leswi a yi fanele yi fikelela swona tanihi sweswi ku nga ri ku ntirho wa n'we mi se ringeta ku ndla swibumabumelo ku kumbexani ku fanele ku langutiwa ndlela yin'wana ya ku pfuna lava va hetelela ku va va na nkateko wa ku kuma misava tanihi swikoxo swa vona ku va va hetelela na vona va leteriwa ka hungu leri kumbe leriya leri nga hetelela ku endla leswaku ku nga fani na mapurasi yo fana na vasaphiko xikombiso yo ngo tlhuma sweswi tatani Khalanga loko hi karhi hi tirhana na ni mi hlamuseri leswi swikoxo swi tirhisiwaka xiswona ku na nkarhi lowu ku fikaka nkarhi lowu hi nge vanhu va fanele va langa ku ri va lava yini loko vanhu va karhi va endla sweswi va langa ha va teka hi nghenisa hi tisa va ka agriculture va vulavula na vona kumbe loko yi ri ndhawu yo karhi kumbe yi ri ya timayini va vulavula na vona va bula na vona leswaku i ncini leswi swi nga endliwaka ivi na loko hi yisa xibumabumelo kumbe ka holobye leswaku xi fanele xi pasisiwa hi va hi tsarile ku vanhu lava va fanele ku va pfuna hi lava na lava na lava na lava na lava se mi kuma ku ri leswi humelelaka minkarhi yo tala khombo ra kona i ku va koxa loko va ha koxa va hleketa ku wo ntirho wukulukumba kasi ntirho wukulukumba hi loko se i fane i tirha misava yi fane yi rimiwa swi kutaniya se minkarhi yo tala a va talangi lava mi kuma ku va swi lava ku angarhela
na van'wani va tirha na van'wani minkarhi yo tala ku tala ku va na mavondo munhu a lava ku tirha swa yena a ri yexe se minkarhi yo tala the project design loko hi vulavula hi project design ya ku vanhu va fanele va kuma misava tanihi hi ndhawu va ku i communal property association i xivumbiwa lexi xi nga na xiphiqo loko u veka vanhu lava va ku i vinyi va misava a swi ta va swi ri kahle loko ntsena vona va va vinyi va misava hileswaku va khoma title kambe va kuma van'wani lava va nga va pfunaka ku tirha misava liya se minkarhi yo tala mi kuma ni ri nkati ni ta ni swi tiva ku ri a ni swi tivi ku teretere yi girisiwa rini yi lunghisiwa njhani mara mi kuma ni lava ku sungula ku la ku fuya tihuku a ni swi tivi na ku ti fuyisiwa ku yini tihuku ku va kona lava va nga tirhaka swa business hileswaku ku va n'winyi wa misava na ku va u tirha misava swo hambana se ha va dyondzisa sweswo hi tisa na tanihileswi ni nga vula ku ri n'wina mi nga va na vun'winyi bya misava kambe ku mani lava nga na vutivi va tirhisa misava leyi yi kota ku mi vuyerisa kambe mi kuma ku vanhu va va na leswi hi nge i attachment hileswaku munhu u tiva swilo swa yena a rivala leswaku yena a nga na byona vutivi byebyo se hi swo leswi swi karhataka sweswo ene handle ka swona mi kuma ku kwala xikarhi ka vona lava va nga ti-executive ta ti-communal property association va sungula ku va na mbangu wo karhi mi kuma va lwisana ku ri hawa chairman yi fana va mani vanhu va tshika leswi swi nga swona swa nkoka ku va ku tiko leri ri tirhisiwa vanhu va vuyeriwa va kona lava va nga tirha kahle loko u ya kun'wana laha vilavila la u kuma vutatani Mavonelo va tirhe kahle ngopfu u kuma ku ri va xaveriwa mapurasi lamaya va hlangana na loyi a ri n'winyi wa purasi va tirhisana na yena va bindurisa mapurasi lama va tlhela va xava man'wani mapurasi va tlhela va xava na tihuku mi kuma ku ri i business vanhu lava va nga n'winyi va tlhela va va ri kona le mara van'wani va kuma mintirho kwalaho loko lembe ri hela va kuma leswi hi nge ti-dividends va kuma vuyelo byo karhi va kota ku kuma swo karhi se haya hi va yisa ka tindhawu to tani ku va kota ku dyondza mara van'wani munhu nga munhu loko a vuya va lava ku endla sweswi va tivaka swona va kona tindhawu to karhi leti loko u ya hala ka vo Maseke hala vo Phalavuri wa va kuma purasi ri karhi ri tirha swinene va karhi va humelela na va Maxiximali va karhi va humelela na va Livhubu van'wana kwale Livhubu xikombiso loko u ya Livhubu u ta kuma man'wani mapurasi ya tirha kahle man'wani a ma tirhi kahle se vurhangeri tanihileswi tihosi tin'wana ti nga vulaka ku rhangela a hi ku dya makhondo ku va murhangeri swi vula ku u fanele u tirha swinene swi humelela hi leswi swi nga na nkoka swinene se minkarhi yo tala vanhu vo tala loko va ba rhasi lomu ndhawini vanhu vo hleta ku murhangeri loko a karhi a vulavula njhe kasi swi lava ku va munhu a va na ntokoto a ti nyiketela a va na vutirheli se hi swona leswi swi karhataka mara hina ha ringeta loko xikoxo xi nga se fika makumu ku lava va nga mi pfuna hi ndlela leyi lava nga mi pfuna hi ndlela leyi na kwala ka department ku na lava hi va vulaka land development vo Dr. Naledzana loko va ya va swi kota ku va hlanganisa na va agriculture va hlanganisa na tisita swi ku taniya lava va olovaka swa va kota ku humelela mara va kona van'wani mi kuma ku va olovi munhu lo hleketela swa yena i la ku dya ri yexe hi leswi swi nga na nghozi sweswo Nemitri tatan kating mingserom gana lon FM hi ku xinkadyani lexi a ni twa nga ri xi tele ngopfu kambe a xi talangi tatan kating va ta hi byela ku loko mi ri na swivutiso ku ya mahlweni mi vutisa mi ya kwihi kambe ke sweswiwani la ku sungula ni hundza hi laha ni ku tisela xitiviso xin'wana lexi na xo xi nga xa nkoka swinene muyingiseri wa Mugana Lona FM na ku ri ka Afrika Wa Vulavula ka Mugana Lona FM makomba ndlela Standard Bank va ri Standard Bank yi mi tisela xiyenge lexiya xa most popular song eka Xitsonga Music Award ya vukhume nhungu va nge ri tikumeli achiever ya wena hi ku pfula account ya My More Plus account hi 115 rand ntsena hi n'hweti va ka Standard Bank i vakorhokeri na vuphakeri va swa timali na vulombisi lava nga le nawini ila hi nga kona miyingiseri wa Mugana Lona FM makomba ndlela tatani ka ni sale timinete ta nkombo se ni lava ku hi nghenisa swivutiso swinharhu ka timinete leti ta nkombo leti xo sungula xivutiso i ku loko hi languta sweswi ni la 110 wa malembe ku dzana na lembe ra dzana na khume
kumbe malembe ya dzana na khume siku ndliwe timhaka letiya ta ku tekeriwa misava handle ka ntirhiso ivi swi endla malembe ya 29 ku ve na nawu lowu langutanaka na timhaka ta ku kumbexani ku fanele ku langutiwa hi vuntshwa timhaka leti ta vun'winyi bya misava. Loko n'wina mi tshamile tanihi khomixini na ntirho wa n'wina mi nga ti vona mi kha mi fika kwihi ku tlherisela xiyimo ematshan'wini kumbe ku xi yisa a tlheleni ririla ku ya tlhelela ematshan'wini tatani katini? Ya leswi swi nga xiswona laha hi nga fika kona ni kholwa hi va hi tirhile swinene hi ku ya hi mandate kumbe leswi nawu wu vulaka swona tanihileswi nga vula loko hi ri na 7,000 wa swikoxo hi tirhile swa ku ringana 6,000 sweswi ni vulaka hi sele na 1,000 hi va hi tirhile swinene hi ku ri loko u languta matiko man'wana lama ma nga sungula khale va nga na va 50 years vo Germany a va se endla nchumu. Se ni kholwa ku ri swikoxo a ka ra ha tirhana na swona. Leswi kulukumba i ku va vanhu va dyondzisiwa swinene ku loko mi kume misava mi fanele mi tirha njhani. Xa vumbirhi loko mi kume mali mi fanele mi tirha njhani hikuva vanhu vo dlaya na matshan'wini ya ku va tirhisa mali loko mali loko vo teka vanhu loko va yi kumile va ya yi bindzurisa hayi va ka va machonisi na van'wana va yi yisa ka tindhawu leti nga fanela yi nga swi kota ku va pfuneta mi tirha njhani. Xa vumbirhi loko mi kume mali mi fanele mi tirha njhani hikuva vanhu vo dlaya na matshan'wini ya ku va tirhisa mali loko mali loko vo teka vanhu loko va yi kumile va ya yi bindzurisa hayi va ka va machonisi na van'wana va yi yisa ka tindhawu leti nga fanela yi nga swi kota ku va pfuneta. Hi mhaka ku ri a swi nga pfuni nchumu khomixini yi fika yi gimeta mara ku ri hava na xin'we lexi vanhu va nga kotaka ku xi komba. Se vanhu a va phaphami va ringeta ku vona leswaku va tirhisa misava ya vona lava va nga yi kumi lava va nga kuma mali van'wani va tirhe kahle loko ya kun'wana u kuma vanhu va tiborheli na mati loko mi ka mi ri na ku ku hava mati van'wani va swi kota ku va tirha va komba ku hi endli xo karhi. Se vanhu a va phaphami va ringeta ku tihlanganisa na department ya ka agriculture loko va vona ku va kume swa ka agriculture va tihlanganisa na department leyi tirhanaka na swa tindlu va tihlanganisa na va department leyi tirhanaka na swa vupfhumba loko ku va kuma ndhawu leyi nga ya vupfhumba. Hi swo swi nga swa nkoka swinene na ku tekela nhlokweni ku vekela varhangeri lava va ngo barhasi ntsena lava va nga na vutirheli a hi ringeteni ku tipfuxa hi ndlela yeleyo hi endla leswaku hi leswi faneleke. Tatani katingithepa kwa mbuli munhu kwalani mo nyika swibumabumelo no nyika swibumabumelo tanihi khomixini a ku na munhu swi fana na le kerekeni loko vulavula kerekeni i va nga kongomisangi munhu. Tatani katingi a hi languteni ka mapfhumba lama tanihi khomixini mi nge le ku ya endleni tiko hinkwaro ka swifundza leswi hinkwaswo leswi mi swi vitana mi ri know the status of your land claim mi nga yi byela ku ri fambisa ku yini na ku ri la ku fikelela yini pfhumba leri? Pfhumba leri i ku dyondzisa vanhu xo sungula leswaku va swi tiva leswaku swikoxo leswi swa 1998 swa 31 swi fika kwihi. Xa vumbirhi i ku lemukisa vanhu lava va nga nghenisa swikoxo hi 2014 leswaku a hi le ku swi tirheni na ku lemukisa vanhu aka vatsotsi kumbe vakanganyisi lava va fambaka va rhoba vanhu kumbe va kanganyisa vanhu ku tanani hi ta mpfuna timhaka leti ta swikoxo a ku na munhu la nga ta mpfuna handle ka commission naswona a hi hakerisi. Hi swona swin'wana hi ringetaka ku swi fikelerisa hi ku ka xinawani xexi hi boheka ku minkarhi na minkarhi vanhu va karhi va swi tiva ku swikoxo swa vona swi fika kwihi. Hi mhaka ku ri i swilo leswi vanhu va swi lavaka ngopfu timhaka ta swikoxo mi ta swi twa na loko mi nyika nkarhi ni va nyika na nambara ya mina va ta ni fonela vusiku na nhlekani. Se hi swo swi endlaka ku ri hi ringeta ku vanhu va tshama va karhi va tiva leswaku ku humelela yini hi commission leyi ya swikoxo swa misava. A hi tseleni a ni tivi hambi mi lava ku va nyika nomboro yaleyo ya n'wina loko ha ha sungula ni twa i nga ri hina nkarhi wo tala ngopfu ni mi rivele ku heyi ni khome xivulavuuri xa nduvela a ri ku mi ta heleriwa ku nga ri khala se hisa vayingiseri kambe swi ni tsandzile va ya kwihi vayingiseri loko xiyimo xi te tani va vutisa kwihi ku landzelerisa timhaka ta swikoxo na swin'wana ku ya mahlweni leswi kumbexani va nga swi twangi namuntlha? Inkomo loko va ya le a Capricorn ku na tatana Jacob Chavangu yena district manager nambara ya yena i 071
855 8346 ivi athlela a khoma na district ya Waterberg 071 855 8346 tatana Jacob Chabangu yena lo mfanele ku mfonela loko mi lava swo karhi se hi ya ka district ya Mopani isesi kumbe manana Masichava Munyamani 082 419 5255 manana Masichava Munyamani 082 419 5255 Mopani kasi loko ya le ka Sikhukhuni le kuna sesi kumbe manana Mamutsavi Ntiwani is 082 574 9135 082 574 9135 kasi loko mi ya Levembe le kuna tatana Prince Tuwani Choteli nambara ya vona is 082 827 6212 kasi loko mi nga va kumi lawani kuna loyi a tirhanaku na vuhlanganisi ku nga tatana Nicholas Magada nambara yena is 082 465 7848 se ya mina yi kona na yona ya Mielani Frank Nkatingi ni nga director ya operations ka Limpopo is 082 419 5258 kambe loko mi mfonela nda tlhela mi hlanganisa na valava van'wana emhaka ku mina no tirha le ehenhla ka vona va tisa hinkwaswo leswi va swi tirhaka le hansi a ni koti ku ni nga mpfuna xikoxo hi xikoxo lava ni nga mi nyika va ta swi kota ku mi pfuna hi xikoxo hi xikoxo nemetweni tatani Katingi hayi ma swi tiva ku ya mina n'wa yi heli tatani Katingi na namuntlha hi nga ku hi vulavule ngopfu kambe hi ta ma kuma swivutiso ku ya mahlweni yo mhaka lava va hala ka Xizulu va ri ya madoda yi pheli a hi pfumeleni ku nkarhi wa hina namuntlha wu ta gcina kwala kambe ha ta tlhela hi ta vulavula to tala hi timhaka leta swikoxo swa misava ni khenseli swinene nkarhi wa n'wina inkomu hi khenseli Khalanga na vayingiseri ku dya ku engeta khani mambo inkomo hi sweswo mingisero Mganaloni FM xifembo xexo xa nongonoko wa Afrika Wa Vulavula xi tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi va khomixini ya timhaka ta swikoxo swa misava kasi ke sweswiwani i minete ku bila awara yan'we hi kumeni mahungu ya misava hi no Moses Lilian Hlabangwani kusuka kwalano no vuya na MEC Bioscope Makamu andaka loko ni ta va ni vulavule na tatana Odas Ngobeni ya Sisilile ila hi nga kona mingisero Mganaloni FM nteri hi lava ku bula na mulavuleri wa masipala wa Mopani tatana Odas Ngobeni hi vulavula na vona laha hi timhaka ta swiphiqo leswi swi nga hetelela swi va ko mi ta va mi twitwile mahungweni timhaka ta ku tshwa ka miako na tiyindlu eka masipala wa Phalaborwa leyi nga hetelela yi khumbana va ndyangu wa ka dokodela Mavonda se hi ta va hi kha hi twa ku hi ntiyiso ke ku a ku ri hava mati i ntiyiso ke ku vukorhokeri bya muxaka wolowo a byi fanele byi korhokeriwa kusuka a Giyani hi ndlela yaleyo ke a hi amukeleni milambyala laha hi twa ku va angula wa ke milambyala nhleka Inhlekani Khalanga na le ka vayingiseri va Afrika Wa Vulavula a hi sunguleni ka mhaka leyi ya ku sungula ya timhaka ta vukorhokeri bya switimela ndzilo i vutihlamuleri bya n'wina tanihi masipala wa le xikarhi kumbe wa xifundzatsongo i ntiyiso swinene Khalanga i vutihlamuleri bya hina tanihi masipala wa xifundzatsongo ku korhokela vaakatiko hi ku tima ndzilo se ka mhaka leyi yo fana na leyi nga humelela a ka masipala wa Phalaborwa le mindyangwini leyi nga khumbeka hi ku tshwa ka miako kahle ku endleke yini ku ya hi leswi n'wi mi tivaka swona tanihi masipala Khalanga leswi nga humelela ku ve na ritsha kumbe ndzilo lowu nga suka wu ri laha kusuhi na Ingwe Park mi ta mi vona loko mi karhi mi hundza xitsotswana lexiya loko ma ha ku hundza patu ra ku nghena Lulekani ndzilo luwa wu vuye wu hangalaka swinene a wu hangalaka hi matimba because a ku ri na moya lowo ba na weather siku leriya a yi fikelela ku hala ka va 40 degrees hi vuye hi kuma xiviko xa ku na tiyindlu leti ti nga khomiwa hi ndzilo vatirhi va hina va kota ku va va karhi va respond leswi a swi tikanyana Khalanga i ku tiyindlu leti hi vulavulaka hi tona leswi lavaka ku hi nyikana vayingiseri lava tele va nga tshameki kona Phalaborwa xifaniso
a ku ngo va tiyindlu leta a ti tshwa ka bloko yin'we a ku ri tiyindlu leta a ti tshwa tindhawu to hambanahambana ku ndzilo lwa a ku ba moya loko u karhi u haha moya lwa a wu fika u khoma ka yindlu yo karhi ene tiyindlu leti nga khomiwa ta ku tala a ku ri leti ti nga ri va na ndzilo a ku ri leti ti nga na va nga na malapa leswi hi swi vitanaku va va tirhise tirufu leta ta mabyanyi so hi toho ti nga affecteka ngopfu laha hi nga kuma na guest house so leswi hi vulavulaku ku confirmiwa ku tiyindlu leti nga tshwa ti ku lohlo i 7 ya toho then loko hi hlaya na guest house i 8 then letin'wana ku lo va malapa ya lama hi vulavulaka hi vona maybe nga va sure kambe malapa hi leswiya swa ku munhu a ti akela yindlu ivi a ya kale khoneni a aka xiyindlwanyana a xi fulela hi mabyasi ku vanhu va tidzumbela kona yes okay hi so swi nga endla ku ngopfungopfu ku va na ndzilo mi kuma ku tiyindlu ta ku tala leti hi vulavulaka ku ti nga tshwa ku va ku ri na lapa mara ku na tin'wana mi kuma ku a ku na lapa mara mirhi leyi mi nga koho misinya leyi nga koho la kusuhi na yindlu marhavi ya koho ya va ya omile then ya fika ya khoma kwala that is why na hina loko hi fika na executive mayor vusiku byebye lebyiya a ya byeriwa ku na miti yin'wana leyi ku nga sungula ndzilo ku ri ndzilo lowu wu sungule na nhlekani ni swi twile ku na leswi swi kombisiwaka ku a hi na vuswikoti kumbe a hi na switirhisiwa swo enela leswi hi lavaka swi kombisa khalanga i ku a hi nge vuli la moyeni ku hi na switirhiso swo tala mara hi va hi karhi hi ringeta ku tirha ntirho lowu hi switirhelo leswi nga koho loko hi karhi hi responda ka ndzilo lowu a wu ri koho Phalavura a dzanini na ku va ku ri na ndzilo tindhawu timbirhi laha ku nga va na munhu loyi a nga vaviseka laha Tsalipa ku na le Lushof a ku ri na ndzilo laha vatirhi va hina va ri ku lweni na ndzilo luwa so hi va hi karhi hi ringeta ku va hi karhi that is why cancer na nseketelo lowu nga wu kuma ka ti-private stakeholders swin'wana leswi vaakatiko maybe va nga swi tiveki i ku ro hina hi vulavula swilo leswi a hi na yona helicopter ya ku lwa na ndzilo mara hi va hi karhi hi hakela affiliation aka Lethaba Fire Protection Services Association ku va karhi va hi pfuna loko hi va hi karhi hi hlangana na ntirho wa ku fana na lowu ene siku leri va yi tiyisile helicopter yi va yi karhi yi hi pfuna i swin'wana swa leswi hi lavaka ku kota ku va hi karhi hi swi hundzisa ka vayingiseri ku va karhi va swi tiva ku ri yes indeed helicopter a hi na yona mara hi ringetile ku va hi karhi hina a ku nga ri ntirho wa ku olova loko a ku va ku ri ndzilo lowu nga humelela ka bloko yin'we a swi ta va swi hi oloverile ku va hi karhi hi responda ka woho hi kota ku hatla hi wina ene structural fire kumbe ndzilo wa ku va wu humelela ka yindlu kumbe ka maako wa tikanyana wu fana na ndzilo wa mabyanyi lowu mi kotaka ku hatla mi wu tikela because loko mi hetile ka structural fire swa endleka ku va na xin'wana xi sparkaka ndzilo lowu wu tlhela wu sungula nakambe hi swona swi endla ku ri swi hi teka that is why hi kombela na backup ya kusuka ka switichi xa hina xa Giyani laha va nga va kota ku va va karhi va pfuneta ka ntirho lowu a hi ri na wona leswi vulaka ku timhaka ta Giyani a ku nga ri mhaka ngopfu ya ku mi hava vukorhokeri a ko va backup hi ku vona ku se ntirho wu kha wu ya wu tala ngopfu a wu tikile khalanga a ku ri ntirho wa ku tika swinene a ku ri thivani loko va karhi va timela hala a va kuma xiviko xa ku na kun'wana a xitarateni xin'wana ku ndzilo wu nga khoma leswo leswi ni vulavulaka na n'we hi le ka yindlu yin'wana MEC va Cox executive mayor na meyara wa ve le ku languteni xiyimo xa ko swa chavisa ene loko ni vulavula na n'we ndzilo lowu va lwe na woho ku zela ku va vusiku a swi nga olovi ngopfu that is why na loko se hi sungula ku hi kombela na backup ya le masocheni va kombisile ku na loko hi langutisa helicopter hi nge hi koti ku va hi karhi hi flya vusiku bya namuntlha leswi va nga endla so va hi tisele vanhu va ku va va karhi va hi pfuna ku lwa na ndzilo lowu on the ground hi swin'wana swa leswi hi lavaka ku kombisa tanihi masipala kala se mi tsundzuxa yini lomu ka mi hetisela kumbexani hi nga se takala ka xitsundzuxo leswaku titiraka ti fike ti kuma ku ri mati swona ke i ntiyiso swona no a hi ntiyiso khalanga mi ta mi karhi mi tiva ku hina tanihi masipala wa xifundzatsongo a hi phakeli mati ka masipala wa Phalavura hi va hi karhi hi rela ngopfu ka Lepelle Northern Water hi vo va operator ku plant liya ya le Phalavura
mara loko va hlamuseriwile ku na problem ya ndzilo va kota ku ya va pfula na bypass ku nga vi mati ya ku va ya suka ya direct from the reservoir ntsena although a ku ri na load shedding nkarhi lowu hi vulavulaka hi wona ndzilo lowu loko wu ti nyika matimba a ku ri kwala nga nhlekani around 1 o'clock loko ku sungula load shedding hi 1 o'clock leyi a ku ri ya 4 hours ri ya vuya hi 5 mara va kote ku va va karhi va seketela ntirho walowo mara leswi hi nga swi endla na hina hi kombele na ti-water tanker ta hina ti va ti karhi ti pfuneta ka ntirho lowu a wu ri koho because swa ku timela mindzilo a swi ri koho a hi ri na support ya ve le timayinini a hi ri na support ya ve le ka army hi ringeta ku va hi karhi hi pfuneta hi mhaka ya mati mara mati a ri koho loko ni vulavula na n'we section leyi hi vulavulaka hi yona i section ya n'walungu wa doroba ra Phalavula leyi ti-reservoir timbirhi leti hi nga na to leyin'wana yi ri ka 50 leyin'wana yi ri ka 58 before va pfula bypass ku ngo va ku va problem yeli ya ku pressure yi va yi nga ri ngopfu hi mhaka ya load shedding mara mati a ri kona hi makumenharhu wa tisecond mi tsundzuxa yini ka rixaka ngopfungopfu loko mi vona swin'wana swa leswi swi nga hetelela swi mi fikisa ka xiyimo xexi nga koho hi tlhelo ra timhaka ta mindzilo na ku tisirhelela ka tindhawu leti va tshamaka tona hi timhaka ta ku ndzilo wu nga khomi hi ku olova leswi nga na nkoka Khalanga i ku vaakatiko va hi pfuna hi ku va va endla ti-fire breaks ngopfungopfu lava tshamaka kusuhi na laha ku nga na khwatinyana ku va va khulela kwala tlhelo ka khumbi ra jarata ra vona loko ndzilo wu inana wu nga koti ku jampa wu nghena a majarateni ya vona mara swin'wana i ku va vona ku tinambara ta hina leti hi ti tirhisaka ku va va kota ku va va karhi va report-a timhangu ta ku fana na leti va tshama va ri na toho kusuhisuhi leyi ni lava ku ri va yi teka sweswo leswi i 015 306 7000 nambara leyi yi report-a hi ri ka masipala wun'wana na wun'wana wa hina loyi hi nga na woho la xifundzhenitsongo whether i Giyani Maruleng hi kota ku va hi report-a ka nambara leyi vatirhi va hina va kota ku hatla va fikelela hi lunghisa xiyimo xexo lexi nga ta va xi nga tshamisekanga yi ngeteni nakambe nomboro mulavi i 015 306 7000 i nambara leyi tirhaka 24 hours a day yi central yi operator disaster management ya hina leyi nge le Tzaneen so hi kombela vaakatiko va tshama va ri na yona leyin'wana va nga yi tirhisaka na yona yi tshamaka yi ri on 24 hours i 060 55 11 911 okay ni mi twini mulambyani khensile swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta ku khensa hina Khalanga fambisa sweswo tatana odas Ngobeni vafambeli mingisero mukana lona FM na ku Afrika wa vulavula hi la ku twa ku MEC vona va ri yini loko xiyimo xi titani kambe sweswo andaka leswi hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula imani nga nkarhi mingisero mukana lona FM okay ano ko imani nga heti nkarhi mingisero mukana lona FM ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula makumembiri n'we timinete ku pila ora ya 13 hi la ku amukela MEC wa timhaka ta matshamele ya vanhu tirhisano mafumelo na timhaka ta tihosi na ndhavuko eLimpopo MEC Bioscope Makamu ibo hi bula ku na vona nhlekani lowu MEC nhlekani mi amukerile ka mungana lona FM nhlekani Khalanga nhlekani eka vayingiseri va mungana lonene hi twa ku mi le ka xiyimo lexi xi nga koho a Phalavurwa mi le ku voneni ka yini n'wina MEC Khalanga i xiyimo xo ka xi nga tsakisi lexi i nga tiveki ku i nga vula yini loko i langutana na vinyi va tiyindlu ti nga tshwa sweswi hi vulavula ku Khalanga ni le ka guest house leyi va yi hlayaku very elegant guest house leyi a yi ri a 4-star guest house a yi ri na about 23 wa tikamara leti a wu ta kota ku ti hayara Khalanga leti va nga ti aka hi nkarhi wo leha swinene ku tshwini ku herini a ka ha ri na nchumu lexi va nga xi kombaku a va tirhisa guest house leyi na ku va tshama koho kwala na vo hi voxe va ri hava na swimbalo swintsongo mani loyi i na jaha ra yena
jara yena ri taka mina ri ni komba ku ri le ku fambeni hi mukondo because a ri selele hi tintangu tin'we leti sweswi ri nga ti hlantswa leswi vulaka sweswi ri le ku fambeni hi mukondo khalanga sweswi ni nga fika haleni va ni hlamusela ku na mukhalabye loyi na a nga hundza emisaveni hambiloko ku ri ku a swi nga ta hlayiwa ngopfu ku i rifu leri nga vangiwa hi leyi va ive na history ya vabya mbilu nkarhi wo leha mara loko va a vone xiyimo xa ku yi nghena yi tlhe yi helela hi ku lohlolohlolohlo swi nga va swi n'wi karhatini a nga tiva i ta ku yini i hundzini misaveni mukhegula i sele hi le ku langutiseni hi kha hi assessa hi le ku vulavuleni hi ta humesa report leyi hi nga ta vulavula na ministara hi kota ku vona ku hi ri mfumo hi ta pfunisa njhani khalanga mara nge ni khensa vaakatiko va Phalavurwa hi ku hambanahambana ni yeni ya vona laha ku nga na swimbalo leswi nga donetiwa vanhu va nga swi tisa na leswi vanhu va nga ku swindleni van'wamapurasi va le ku ringeteni ka ku nyiketa swakudya leswi vanhu va nga swi kotaka va swi phakeja hi la ku sungula ku kombela vanhu lava nga volunteer ku ta va ta pfuneta ku swi phakeja hi swi nyika mimiti leyiwani mara i xiyimo lexi nga tsakiseki na meyara wa Phalavurwa nga kona na executive mayor lava ni lavaka ku va khensa swinene khalanga va tsutsumbe va fika hi Saturday loko hi ta hi swikumini mara na provisional commissioner general Radebe na general Mashava va ve kona la mara vanhu vo hambanahambana va tshinerini khalanga loko ni fika sweswi swi ngo vona ka swi ri swa nkoka mara vanhu va nga va na nkoka swinene hi lava nga fika before ni fika because va kote ku khongotela vanhu va ka hina va kota ku vona ku mpfuno wa fikelela ka swilo swo hambanahambana loko ka hetsela MEC ngopfungopfu loko ka langutaka ku hi lexi xiyimo swi vula ku va nga va pfumana na byetlelo tanihi ndzawulo mi ri yini mi ma pfuna njhani kusuka laha i swilo leswi ni nga vulavula na vanhu va ndzawulo swa sweswi ku vona ku hi ndlisa ku yini mara nkate kwa kona khalanga ni fika la ku na lava tourism association va la Phalavurwa va swi kotini ku lavela vanhu lava ko tshama ku ringana vhiki mambirhi so va hi nyike nkarhi hi ri mfumo ku hefemula hi hleketa hi vona ku hi nga swi ndlisa ku yini hi kha hi languta xiyimo xa ndyangu wun'wana na wun'wana khalanga loko hi kha hi vulavula hi tiyindlu to ringana 14 ni khe se ni swi kumini ku ni ri lako average ya muti i kuma ku na vanhu va 4 ku na vanhu va 5 lero vanhu lava nga khumbeka i vanhu lava va fikaka vo ma 50 lava nga hava ko tlela loko hi kha hi vulavula lava van'wani va nga tekiwa hi maxaka mara van'wani vo tala va tekiwe na ku khensa kereke ya Dutch yi nyike kereke ya yona ku va ndhawu leyi yi nga yi vula i operation center loyi a nga na swilo lava ku swi heleketa a ya ku kona swi pakiwa kwalaya khalanga ni kotse ku vona ku vanhu ka hina va ha ri na vutomi ni fike laya ni kuma ku un'wana na fridge ya yena khale a ku hawa un'wana wa lava a tshweriwa a nga teka fridge leyi hi ku na timbirhi leyin'wana yi tirhisi nchumu ingaku vanhu va ka hina hi nga swi tiva ku hanya swin'we swi vula sweswo ni mi twe mi kha mi kombisa timhaka ta ntirhisano a hi hetseleni MEC mi hetsela mi ku yini ka rixaka na lava lava ku pfuna va ya kwihi kahle mi nga ku yini tanihi ndzawulo tanihi muakatiko hi ndlela yaleyo khalanga ni nga vula ku masipala wa Phalavurwa hi wona lowu hi wu tirhisaka swi ni tsakisini loko ni fika ka briefing municipal manager na ti-directora ta yena hinkwavo na meyara va ri kona xipikara xi ri kona leswi hi kombela ku swona ka vaakatiko i ku a va tihlanganisa na masipala va tihlanganisa va ta va director laha ni vula kona ku nini ya kombiwa kona kerekeni ya Dutch laha operation yi humelela kona mara lexin'wana lava ku xi vula ka vanhu va ka hina i ku disaster khalanga yi ta tshama yi ri kona mara lexi nga na nkoka maybe ni sungula hi le ka mfumo ku hi fanele hi va hi ri ready nkarhi hinkwawo ku hatla hi tsutsumela hi tsutsuma hi kota ku pfuneta hi vone private sector khalanga ka this situation yi hatla yi humelela yi va kona lava nga na tichopa va kota ku twisisa va ta pfuneta loko ha lava ku pfuniwa loko a hi nga ku nangutekanga kambe ni activate disaster management center ya province ku va va ri laha hinkwavo ka vona departments va social development va kona va xiphorisa va kona laha hi nga kona hi le ku activate va home affairs ku va ta kota ku va pfuna because van'wani mapasi matshwini na hinkwaswo ku va ta kota ku sungula vutomi hi vunyuwani mara a hi mhaka yo olova khalanga I must be honest with you. na mitwa na leswi swi mi vulavurisaka so loko hi vulavula masiku mi va mi kha mi ku tlhamuthlamu matwala ku xiyimo lexi nga laha kambe ke xiyimo lexi nga laha khalanga a xo tsakisa
loko i vulavula na sesi loyi a nga n'winyi wa guest na a ri kwala ka guest ni lo yimela tlhelo loko ni vulavula na wena va ha yimele mina lava nga kona ku kombisa ku ni vona sweswi i la ku rila executive mayor le ku ringeteni ka ku n'wi khongetela khalanga a hi swilo leswi a wu ta swi tsakela i ti vutisa ku loko a ko va wena a wu ta swi kota ku hefemula i ya mahlweni hi xiyimo lexi nga kona haleni na khalanga na khensa nkarhi lowu mi nga hi nyika wona wa kota ku va twa a hi vona lava hi bulaka na vona hi masiku hi ndlela leyo se i swin'wana swa leswi kumbexana hi nga fanele ku hi swi tekela nhlokweni mingiselo wa Munghana FM ka tindhawu to tinga ka toho va vulavule mhaka yin'wana ko va ku xiyimo lexi hi nga ka xona a yi landzeleriseki kambe hi ta kuma nkarhi hi yi landzelerisa ku tanihi mfumo hi fanele hi tshama hi ri ready swi nga va swi vula swo tala leswiya swi nga va swi vula ku va pfumela ku tanihi mfumo va nga ready kumbe swi nga va swi vula swin'wana ke kambe i tin'wana swa leswi hi nga ta swi landzelerisa loko nkarhi wu kha wu ya wu famba ku lava ku ta vona ku hi pfunana njhani hi ndlela yoyoleyo nongonoko lowu humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula hi ta hlangana na nongonoko lowu fanaka munduku loko hi ku tisela wona kusuka studio 13 khenselo swinene vuhumelerisi ncindani khenselo swinene vuhumelerisi bya xithekiniki tatana Patrick Shai handle ka sweswo nongonoko dzumba ra mina wa landzela na Ngobeni hina hi ri #impfumawulo wa hina tata